Hello everybody. Cái YouTube channel tên mình lâu en sakawangin in zavai chunga long thu kalau saya. Hey với na hianin Naute na I kan thil leite le kan chan chate na min du sak taka thil min present te I enge lo share ka do ai heng ho hi enge trangkai tur anga karin mo khat khat yang ho kha ani anya chuwan chanang mani pon in lo trangkai pui ve ta kin leitur tuna rai mek te in lo oma hei leitur in shelawa mo trangkai me tur anga in shel lo te inspiration te kalo pek thei tak chewin le ke ma hianin I enge naw lo pai ta ka chuanin hetiang video te hi ke en nuam ka ti wangin en nuam in tv ka renga chuwan chang ka lo share dona ke ma min la shengai lo tan kaming hi mary nia tuna london kan khos kan pa ne hian kan khosa meka tuna hianin 34 weeks pregnant mekanya nai ve to chuanin december kha mas ma hianin nei kanin be seya pathian zara tuna chanin saitam lawin I ain dot dan ti me ain dot dan em pon karon englo lawa hei enge ka organize wak lawa kan mu masak sak hi karon share me don ni chanin enge comment lama te in lo mang hetiang ho hi in lo mang china mo khatiang ani kha chanin enge in experience te min lo share pui ula kalom viawang ama sabera chanin I puan ho hi swaddle clothes kan ti hi hei kalei lok nuala a chen atamzo ka hi chu I enge kanu ina min ron thon te po anya I hetlam panga hianin hei cotton cha kan ti ang hi atau chin em awang khanin I aizola changin min lo thana chuanin apanhina chuanin hei hi chu Naute lukham tur ania I akor hi heti hianin apho thei vekta I enge hei memory form ania Naute lukha ana zuan hi akhwar mo heti hianin I lu enge katiang flathead an nei lo na tur ta na ven na ania chuanin I hemi hi kan chan pa ina min present ania an hing soi lang hi an du le du lo ka zo che lo wangin ka soi lang lo photanga chan chu enge an mani identity reveal khan lo du lo ve theya khawang khanin I an mani min petu te khani shethawa lom thu soi na pa ni se hemi hi hei an khum Naute khum ti du pia lama I antala I enge antal wak lo na tur ta na at secure tu anya I hei po hi akor hi ahli theya I asuk vek theya I enge amoi lu tu hei hi mo ka du top chuanin hei mi hi changing matanya I Naute zun khak na mo hei mi hi chu ate fel em awang hianin I review vela achangkai antidom em chu wan chuanin ka baby registry wishlist hang kada kan chanu in du sak takin min ran presena he po hi kalom lutuk ai achad na chan chu ti hianin diaper da na tur hi ashan pa inzipale waterproof lining vekanya I englawin hey alo hu palpon antibacterial wipes in ti khanin ashuk kan vek thei ta chuan velcro uma chuan hei ti hian honin osam takin Naute khoya hmuna po kalila mo I change thei do na hei hi achangkai dong khop mai baka amate hi hei a slim rewa azam lu tu boka chuwan chuanin bag pa ngaya po keng me osam do na hei hi changkai dong khopin ka sha nursing pillow hi hei hi chu ke mai in ania hetiang hi tam tak khanin enge an recommend awangin kalea kan khor chinanga atmandan chu heti hian ahma a hianin mo or camera hi kan adjust dewanga heti hian hun khan Naute nute pek te lo samta entianan in zeizoa te chuanin kong te lo kham du a le na lo tama khata khan Naute mani bana ban support na ringot manga
pom khanin a ha thak ve anti wang khanin hemi pilo hi an recommend china ale atira zeivak lo mo khami positioning a engela le zeivak lo tan khanin a tha antia le khami nu te pek na ringot khani lawa ko ngalo khampon hnung lampanga po ti khani na da theya tiani ngeng chana chuanin hepo hi akor hi alia asu kya himbe the bokani ran hemi bag hi ka baby registry ka da an bokani hemi bag hi ka odlu to ka atlom lawa nge quality hi athata wangin le atlam pui thu in kathil cha ho hi Amazon ami hi atamber anya chuanin abak chu hei brand shang kale khoma a cotton cha abik takin thomno tur ang chu cotton cha te khati ang haka du wang khanin mun khada hang kale vek lawa le annalai ma chuanin hei apuan cha te apuan ne mo khati ang kha ka thlang zo ka chanchu win nge thlasik lai naw nei tur kan ya covid hi alare boxi lawa hei wang hianin pon hi kan chuak vak thei don lawa wangin in chaina lampang hi kala le sak lawa nge an ni tin hak tur hak thak ang chi mo mutpui tur ang chi khati ang kha kaleya tunchu ma he chuanin kor le khati am ve kha kalo tilang ri don lawa hemi a gadgets te le khati ang thil lampang mo khati ang chi chau kha koran tir lang ri dona atira chuanin kan bula kan ko sleep dona he khumshang chu nei don thawa khata khan Naute khum le he an thom no te ka arrange dan te le khatiang kha in mu chak chuanin lo sai ula khang te pakha lo film thei don ni chan hemi bag hi kan chan te chungkwa ina min present anya kan hepo hi kan lom to ka chan chu ka bag du takanya ale englau hi a color hi unisex kan pa pon amamo chanin a chok thei don ta chan hemi bag hemi peng te hi chu an mani pacifier te mo khami danang khana changkai dona chuanin pen hi ang atama a chhatna chan chu he waterproof lining vek thawanya he po hi shoe 5 vek theya adong hlok shim hi kadu na chananya chuanin heta po hianin he a changing mat hi a chom le khawa he pahni kan ni phata ta ringota alo mom to chuanin warranty card ne na ron kala he achum chu ti hi anita peng shang oma diaper da na te nge Naute changing cloth da na te le khatyang kha atama chuanin tui asira hianin hei tui paina bottle mo ni hliape mo da na shan paina ongboka ama hi apeng atam ngai to hianin azang cha hemi hi kadu na chananya chuanin asira hianin azipar omboka hei pen hi omani chumo alian lutuk ai chung hi chuan hi chu hospital ka kengang ka tia Naute thil da na hospital bag ang dewin mo nge ta hianin kan mamo zwat pui hi chu Naute ta na kan mamo zwat pui hi chu aleng cheu ka ringa chuanin thil pakhat chu hospital bag hetlaya enge hospital ina lo king tur anga minti te le atangkai tur anga karin te enge kapek khuna khatyang te kha in endu chuanin in sha du chuanin khang te khamilo shi ula khang po kha lo film thei don ta pathian zai dam chuan tomitipinia hemi brand hi lara hemi hi Naute bottle Naute pek na bottle le a sterilizer nya hemi ka leina chan chu Naute tui ka lo nei lok lo ta ka englo in ring thua anya chan chu hei in shechewa covid wangin du angin kan chuak theilawa enge dorte achangin in khar thu ta mo lockdown te ni chuan tuna po lockdown ni me ka khat yanga khan in ring thil thua leina chan chu ateya le man all sam em wangin kadu heta hianin
microwave he hi chu sterilize mai thei awang ka du shampoo plug in angai to lawa le na te po keng don ta ila atnok lu tuk lawa le microwave chu tlam puin heta chon nei ve ka wangin e enge mi na ria mo khami weekend away te mo zina te po keng du ila e Naute botol kha o faidawin a umrang thei don awangin kha ka du a chuanin hei a por hi kan phel nuwa ti te hian ong ma ol samra lu tuka chuanin heta hianin e a chin mo kha tiang kha e da tur nia chuanin kan steam khanin ti khanin ati thiam him vek thei don ta botol hi ka lei nem lawa e momo dana e lei le turin ka ti dewa hi chu a hmur ti meang an Naute nek na hmur hi size shang hi atam lu tuka khawang khanin a engber nge cha ang ti hi sha lo ka har sa ta wangin e ka midwife khanin lo photla hospital a e kan nei thawa khami kha e nu te tui lo nei thei ri lo ani chuanin e hospital mi kan manga chuanin e khami azir khanin enge in lampanga man chunzomin ngai chuanin in label so don ya ti wang han ti ba ki chu ka lei ri lo mo chuan a chen ka cha ho phei hi chu kala hong lawa tlem hianin I ka in lei awangin enge ka lei po hi ka shichiang to lawa e o hei hi chu muslin cloth nia I pon name kan ti khamo kan hong sin o hei po hi Amazon nia an fak khopa review kha chalu tuka chan chu ama hi anem pia lama a cha rewa mo in suk dan hi hei an chui dan hi katina a chanin nu te pek po khanin heti han da to bar cloth an ti mama zo ka tian na pa lo an lo ir khatia shuk finang khanin le a absorbent chalu tuka e tu hi phamo chawan chanin e hemi hi ka lei de nuala heta hemi seta hian pakhat pani pali paru ko omani hei chakop me ning chu in lo India Amazon akha na amo cha ve du in lo takin comfy cups muslim bar clothes ti ania hei hi chu nipple cream hemi brand hi anfak lutu Lansino ti hi mo nutte kaktur venna ania alo kaktor sa po man thei thawa ama hi natural vekani wangin I Naute pon lo ne te se apoi lawa a la om lawa de anam toxika chuma chan hei hi mamo takin kalleya po hi la hon lo hei hi chu nutte tui lik a fantur breast pad anya ale lampang hi clemina texture dewa ale lampang hi smooth I hemi hi bamboo changa siamania I mau achanga siamania enge a washable disposable ani lo wangin kaleya chanchu environmental friendly zokatia hei suk faisel thei kha chanin E poisa hek lo boka chanin akira to he pouch ne aron chom boka mo hemi brand to hi unfuck de ber wangin hei ka cha china I mom cozy kan mamo tur nge tur la chu ala shat lawa ma se mamo thua te na hei en lo don pon a wash bag aron chom thlapa hetiang thil dang ne na supol don pon te khanin kan thun me ya hetiang hi atangkai lu tuk kapang na sakhop me baka Naute he moza te tiang hi abo du a inking lo ate du wangin hetia anga hian suk vek katuma chuanin hemi bag hemi a hian zawi ron chom le o khat ni thumbi maruk sari som oma chunga hian mo chuan mamo chuan label le turama mase I pakhat YouTube ka mu chati deuh me kan ya chu suction company ta
kha I hetianga I hetiang he chu hei pon chwa len na vela te kenga chi donin ka sha ma se ina kanom don ani transaction kap kha mana chuanin I allow in pakhat pek laya pakhata lo lik na sa ni kha chuanin dikham butula khani kan khol ve cheu thei dona nu te tu waste ngai lo win mo khamia kha khol nan man ka du dewa so but we'll see kala cha lawa kha chu hei hi kan chanu ina min ron president ya Naute tawel mo hu de tawel anya kala phor lawa heng ho hi puan chi shim ho hi chu ka disinfect vek dona ka su fai vek dona chuwang chanin ti hanin kala dari chanin na china mastin plot ka phor angkha bar plot angkha hei min ron present boka hei hi achang kai don lu to ka kan long zet chanin hei kitop hei min ron present boka mo min lei nem lu to ka hei Naute blanket anya alum chat baka hei apuan hi anem to pa anal box ya hei man tia ka chak to lu to it's so cute chuan a bit reversible hei lelam ina man the mo hei min ron pe boka chuan chakai tur she khop mai sweater blanket ron pe boka hei cotton anya moi lu to chuan atop lampanga chuanin hemi carry bag hi ka wish list sakada anya kan chanu in hepo himin ron ka amang changkai emawangin hei in men changkai venge ka ringa ti in hei min ron gift boka kan lom lu to hei chu azang khaya hei khumbula mo khata han ahuna chuanin achu ki azawa hei Naute cream te a wipes te le khatiang ang emergency mamawh thut tur da na katiana le room changa sitting room ma kan lo in sondu pon ti khanin khai enge khai nok theya te han shanga in da lawin chuanin asira hand paint te om bokta hemi hi kala remchia lawa nakina karam huna enge kada ti te in hu do changkaron share nga chuan ka Facebook ka min follow chuanin hei skincare ka tuiti in chat ka ringa Naute pathian zar tlwak taka kan lo nei theini chuanin Naute man tura po hianin ke mani afford ang to ka enge ingredient cha hi man ka du'a brand po enge ka research ven wala ma se Naute tan hianin a natural the ang ber product hei fragrance om lo mo khati ang kha ka du wangin kapman tur ata na kal hei kan le chu avino hi mangtoin om lo chu ka shelawa ma se avino hi cha ka til tu ka ke ma pho hyang kapmanga hei ema reaction ka ne lawa ama hi nge soya oats changa siamania chuanin hei fragrance engma om lawa rimpo nei lawa taksa hianin absorb ma emema hemi kapman hianin engma irritation ka nei ngai lawa le no pang an baby line bi ka hi hemi hi enge an mangna sa doctor hei dermatologist pediatric dermatologist pon an recommend na satawangin hemi hi ka leits hina chuanin he barrier cream napi cream anti ang khamo zun long le khatia ang omna turtana veng tu turtan hei kan cha buka chuanin moisturizing oil hemi hi an recommendation na tamawangin hei ka cha china apricot oil anya a ingredient ka chia hianin apricot oil hlang anya engma additive sa omlawa fragrance sa omlo boka khami wang khanin a pure emawangin hemi hi a chat ka ringa Naute vun hila sensitive fa chuan le oil hi ka ngei awangin Naute mana po enge lotion base ai chuanin oil base ang hi Naute na ngai don chuan mantir ka du'a hei ka mang china enge vuna absorb cha katia man po no ma puta no ma hei enge
oil chen khat chu a cha mo tianin ani chua pa khati ang kha engma lawa a lightweight lu tu khei hi mo le abur hi lian hmun chung rei dong khop me chuanin hi kan chian te nu pa in a mineral present bukanya he poi ka wish list a omania hi baby nose free da ania hemi hi chu hei enge daute shitlang velan nap ina alo no khanin enge lo ten lo ula an no khanin hei no te hian an nar khoyan du lo a an khami khana ti tlei lo thin ta chumi chu hei chu hetia han care lo khan nose aspirator nia hemi mangto nu ho mangto te han chan te an recommend khopa headline han filter o mamo in themo por hian hemi tip te hi filter ania chuanin hemi hi silfai ni lo pon athak na tur omani extra in aron kengtel chewa khami omzia chu hi Naute nar akhan tiang kan da anga chuanin heti han kan hi pangamo khami atna pakha it sounds very gross ma se hey hetia Naute nar care ne mo an hnap so an hnap ni tir tu mo an nar han sorang kha angai lo wangin Naute hianin hemi hi chu an tolerate helu tu kan ti wangin hi ka cha china so hetia han sak pa khanin a hnap pa te kha chu hetla hianin in block vek engwa ka khan lu chuang lo ta chuanin heng ho hi chu sterilize vek theya in chung thiang lim mo in sil thiang nim theya khami ni wang han hi changkai ka ring lu tu ka chuan hi ka lei china hei a extra chu ti te hian mo like here so a box nen hian ti hanin an vel thlap boka hei lo po hi changkai tur nang chu tamanga ma se in lei na san lu tu po lo man le lo om khanin enge poisa hek Naute thil hi atlom lo boxia chuwang chanin heng ho hi tu na re chuanin enge mamawh zwal pui anga ka ngai ho ania adang po aron la adang kan label ani po in enge kan lo la share le anga le nakina pathianin remte ti YouTube te kan siam chhoze la ni chuanin heng ho kan thil le te kan mang tak tak kem mo atangkai tak tak kem ti te po review te po lo la pek le mai theya chuanin khang ho zong khani se in enjoy ni chuanin min lo like sakula ti kha ka lo sai do ni bye bye